megalayapost.news. Bandang pene pensa ialah kariti kedustur kaleniam tenrai hapo karaj marwet kabahap hakahima Williams Imship Hariboy District karaj marwet mendagasngi kilapli pajba no ya kawin na kaleniam tenrai keblatip kum kaleniam shat sojer kabadi kaleniam ban aingu yublei nombu nong thau kani kejingleniam shat sojer bat keblatip ru kum ka tamasa sojer lawan ban play pajba da Bimal Saikia ubri Deputy Chairman ka Mineral Development Corporation Limited Meghalaya kum kongsan hargat kejing sakilang CM ka Raj Marwet upa EM ken CM ki longsan ki mansan bat ki khon ki hajar ka Raj Marwet habasdang kani kaleniam sojer ni katamasa shat sojer la donru kejing kop bopher nadu kejing kop drodur kejing kop shat tenrai kejing kop ruai tenrai bat kiwe di kejing kop ki bolong shibenta ban penpu penpieng ya kani kaleniam shat sojer नॉर्मल और बड़ी में जो बजट ये मारवेट का एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है हर साल हम लोग यहाँ में देखने आ रहा है बहुत अच्छा है ये फेस्टिवल जैसे असमी लोग का बिहू इसी तरह का ये मारवेट लोग का एक फेस्टिवल है ये लोग अपना कल्चरल ट्रेडिशनल और जो नज़दीक में जितना बस्ती है भिन्न जात का वो लोग भी आके इसमें सहयोग करता है बहुत अच्छा लगता है इसके साथ मैं हम लोग का मारवेट का राजा सिंह सर को हम धन्यवाद देता है और ये फेस्टिवल में जो लोग क्लब के महिला लोग हो गया और लेडीज़ यूथ सबको मैं धन्यवाद देता हूँ si kalong kejukuman kap kau bah kami kalai merat berkawin dan yang apri ya kan ka sojar festival ini kejukuman yang sojar ini kapijodong manusnem dan kejukuman so selain musim bang suhun bang yang apri kan kejukuman yang begini berkasi kan festival te dak jingap lang bagi komiti juga sojar kaya nakasnong bat kipai nakasnong ke bergerak berkat mat kunjur abdan lang po kay merat dan bagi abang niki dari matasi juga berpi kan ka festival keduni dan saya kan kejukuman yang keduni te ngawer pi kipai Meghalaya kun jajar juga menjela keduni ba nabar biasa begini wan men sakilang ya kejukuman yang ini men sekali ini bat ban kang bagane ka riti ko dusu dungi kan ne kan sa nem baga sakilang kedumpi nem baga jing aim sim lang kedumpi te ngawer pi ba kha begini wan kai wan pe kai kan ne kejukuman yang ini te kiburam dungi kenok ne mentak si kadang kadang play kan festival benukong ne bar kadang ba kadang kan ka drawing bar ka quiz competition te ganggu kina yadap te kadang sa kan ka dancing competition sibit na drubaje mentakasi te kadang sa ki nomor 1 na pori boy jongi ke ponam te kadang ki DJ bar ke singgar ke mana bar ke jala dangsi kalau saya part kadang mesti pun dengan nyam ada dengan nyam kadang ke surprise ya kita kiba sementah ke shop te inwan kita wai jongi kiba one job in saban te kiba part kiba one wai kini one lang la sai te teter tu te la sai kan kuno kan ka puam megalayapost.news.